مансабдорони тоҷик дар эъломияи худ ки ҳамасола то 1 апрел ба кумитаи андоз пешниҳод мекунанд, бояд нависанд ки чанд хонаву замин, бӯстонсаро, мошини сабукрав, боркашон ва чӣ қадар авроқи гаронбаҳо ё саҳмия доранд. ба фарқ аз соли гузашта, имсол аз мансабдорон ҳамчунин талаб шудааст ки дар эъломияи худ нишон бидиҳанд ки чанд чорвои калони шохдор, чорвои хурд, асп, парранда ва чӣ қадар ҳайвонот доранд. ولی این معلومات ها رسما پخش نمیشوند و پنهان ماندن دارایی های منصبداران از نظر جامعه قبلا و امروز نیز بحث های زیادی را به میان آورده است. در جامعه تاجیکستان برخی ها به این موضوع بی‌پروااند و میگویند دانستن مال و ملک منصبداران برایشان ضروری نیست، ولی کم نیستند نفرانی که گفتند برای تامین شفافیت باید مقامداران بگویند که چه مقدار درآمد و مال و ملک دارند. خاین همه معلومه که دارد و رزق خودشه و خداوند خودش داده. مرا امروز میخوام که مرا رزق من خود داده. اگر شما منصبدار شد اعلام نکنید به همه چی داره؟ نه، اکین یگام کس اعلام نمیکند. این همه скрытие. این اول скрытие بود تو اجرا بود скрытие. Все равно правду не узнаем никогда. Правду не узнаем никогда. дар ҳар сурат чӣ қадар аст, мо ҳеҷ гоҳ ҳақиқатро фаҳмида наметавонем. албатта донистани ин чиз аҷиб аст, барои он ки дар дигар кишварҳо ин чизҳо ошкоро ҳастанд. баъд намешуд агар ҷомеа медонист ки мансабдор чӣ дорад, дар кадом сатҳ зиндагӣ мекунад. Что имеет, как живет, уровень жизни. 2 سال قبل جمعه دولتزاده رئیس آژانس خدمت دولتی در پاسخ به سوال آنکه چرا دارایی‌های منصبداران رسانه‌ای نمی‌شود گفته بود که جامعه ما به این چیز آماده نیست. برخی منصبداران گفتند پخش این معلومات‌ها هم پیامدهای مثبت و هم منفی دارد. از یک طرف خوب است بدانند که چی دارد و از کجا پیدا کرده، چه پیدا کرده است، چون مسئله کروپسیون، مسئله رشوه‌ستانی که مسئله دو روز است. بنابراین از این طرفی مسئله خوب است. از طرف دیگر این کار درست هم نیست که بفهم که چی دارد، چقدر مبلغ دارد. اگر این مسئله رود بعد میتونه با حیات آدم خطر هم بیاورد. مسئله که 50 به 50. В обществе очень сильна такая понятие социальной справедливости. کارشناسان میگویند احتمال خادمان دولتی از افشای دارایی‌های خود که ظاهراً کم نیست و سرچشمه‌اش را فاش کردن نمی‌خواهند هراس دارند. Я думаю, что основная причина ман фикр мекунам сабаби асосӣ дар он аст ки бисёре аз хизматчиҳои давлатӣ фаъолияти соҳибкорӣ низ доранд. шояд ба номашон корхонаҳоям сабт шуда бошад ва дар ин сурат даромади воқеии онҳо аз оне ки дар эъломияашон меоранд бисёр фарқ мекунад ва шубҳаовар аст. аз ин хотир метарсанд. шояд як сабаби дигараш ин бошад ки нафаронеам ҳастанд ки тамоман маълумот дар бораи дороияшон пешниҳод намекунанд. ин чиз дар низоми имрӯзаи тоҷикистон имконпазир аст. در تاجیکستان حدود 20,000 خدمتچی دولتی کار میکنند. به گفته مسئولان آژانس خدمت دولتی، منصبدارانی که مال و ملک خود را پرده در اعلامیه نشان نمیدهند جزای مأموری میگیرند و حتی از منصب برکنار خواهند شد. مولا رجب یوسفی، امرالدین عالموف، آزادی دوشنبه.